Okay guys, tugiye kwereka ukuntu ushobora kwandika power and base muri computer cyangwa se mu mashini yawe. Benshi bajya babyibaza kandi mbere ku buryo bikorwamo. Kurikira. Cyambere uraza hano kuri window start. Haza kujya hano handitse Microsoft Word ngiyi hano. Gategereza ko ifunguka ukaza gufunguka hano kuri blank document. Yakirikaho. Gategereza ko ifunguka ukaza hano kujya kuri close. Ushaka kwandika power and base. For example andika x ugiye kwandika power. Uraza ukajya hano handitse x power 2 hejuru. Uraza ugakirikaho kandaho kabiri. Byabaye. Ushaka kwandika base rero sasa. Base. Katwongere tuyivaneho. Ushaka kwandika base hano hasi. Katwandike inda x. Uraza ukanda hano handitse subscript control plus shift plus. Kana handitse x hasi hariho 2. Ugiye kwandika x base 2. Urabona base yamaje kujyaho hano hasi ngiyi hano, ariko hejuru ho ni pangi byabaye. Nikinga ushobora ukoze subscribe jya udukurikira kugira ngo ube computer ku buntu, wige imashini ku buntu, uzamenye ibintu byinshi cyane, ugira umenye byo bitandukanye. Turabukunda.